ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tataba daw. Apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kuno siyak tinakapila. Kabay-bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh! So, di naklabdan. Unang, Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan pa'y? So, asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka? Ti kaya mo siya kamanin ti agpila. Kabay-bayad ko nga raw. Oh! Sulitan ka, di bayad ka. Karnay tuyang. Karnay, ti magatang na dayta na pasadaak ita. Wan, may sakilo a karnet baka ko naman. Naggana sa'yo. Kain ka nga rod gumatang na. Wan, inak gumatang tagluto akaun. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko itamari ko anang. Talaga nga adaw. Kasana ka isun sa laang matante agpaspasadan. Una, alis tong agpasada ni Badong ka. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudang. Malaki dain, lakwan na kun iti may sakilo a karnet baka. Daytoy kati pagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karneng tumanaon ti sidan may maray. Kuya, ingkamot padigwan na, ni parinteng iti karni ti baka. Apay apadigwam pay laang. Kumparit nga raw. Iso pay amaksay iti sidan ta. Dakis tagim imot. Sigay, inangarod padigwan. Kadum ti padigum ah. Tapno at dagreklamaw. Sana ka maungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siyak ah. Apay nga reklamo da ka. Ay, nagaduki di adamdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalag amin ang pasahiros. Ayun anya. Iso ngayon kapadigwan ni parinteng. Kadwam ti karnay kundiguna. Tapno at daigupon na. Ay, una yun, inteng. Sana'y matantikas na panagigop na. Ay, maigop naksamatan. Ha? Ay, itaakla abakaraman iti kastaw. Ay na! Nagnanam ti digo ti karni ti baka dungaw. Ay na! Anya nga italaang. Katno kanayon ka nga ilutuan itinaimas asidaam. Ay, sa bali lagtamat no linuto ti sa balay banang. Ay, aglisi ka dita. Agigupak. Ay, paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyam! Na. Ay, una yan. Pare, sinda mo lang ni parinteng. Diyan padigumiging kwa na. Ay, wala pare. Sinda na amin. Inigop na amin adigo. Di nakpaimbat dyan. Mayat ah. Ibagam, padigwak tumanay, maray. Ay, saan mo ko maaruwaman, pare Badong? Apay kumasaan nga eh. Kitag kumpari kami, mate, maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ilay. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siyak ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Naa. Siyak mo ti agituludin Kanayon mo ilasi ka ti mangitultuludin iti pasaheros tataba daw. Kumarek da ito aglugan. Iso asyak ti mangitulod. No. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, nuglugon ka dita. Ay, sos, nakabutbuting nga rud Tataba daw. Kanyaman ti arasahas mo ditan. Tigsama ata anong mga kumahit. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galop na lang. Ha? Ay, makapanirbyos. Why, inggalot na lang. Sana na iwildeng.
Apay adi ti tersina, kinangi paradam, di tricycle mau. O mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Din sa laangan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros. Kuno perper dyan na kami, may takakadwa na a driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Iso nga awan ti pasaheros minata kas demo ni tataba daw. Mala, bayam, tasi kanto ti pagluganak, inton agudo nga. Ta saan ka akakaasi nga awan pasahero na. Mang parte ka mo't ita ti manok tuya. Kat di mo liplipatan apatiguan ni kumpare ngayon tayo. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamot nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangam no mano adaras ti panagpadiguta king kuwana. May kamano da ito yan na panang padigom king kuwana. May kaduan Basta laglagi pa ma. May kadwatan na pinadigwan da iti ngayon tayo. Bilangam. Nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakanungamin ni Badong, kapitan. Oh? Iso a pinadigwan na kamanun. Maray. Kanong tumanay, di sumaruno ka pa nang ipadigom kanya. Kwa, Enteng, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagam. Apay dakas ayat ti agdamag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, at tunggal na imas ti si Daon May, padigwan da ka. Agyaman nak Maria. Kita ang banang. Nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pain. Akas ka ni pare ba daw ka ni Marituya? Daman pasaheros kaon. Ni makagawad ko nang rata sumunga tataba daw. Amo kamay sa manin na pasaheros. Agudo nga, inak gumatang iti ilakok. Mamay kagluganan maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa baliman, matipagluganak ita, kabadong. Yes! Dito'y tricycle ko ti pagluganam kagawad. Nay, hapay ngay. Tadi tamot din tinagluganan maray. Kat dito nga ruti kayat kaw. Kaya't mo da ita tricycle driver? San ngagdigdigaws? Ahaw, tilay bagbagam di tataba daw. Pinagdigdigo sa mait. Oray sagpaminsan na agdigo sa lata. Sige, itulod na ko, tanay, agap apuraak. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi kang aglugan ni Tamaray! Mapirdi da ita! Tunamlan na sino da ita, tricycle driver? Apay, Inagaw na ti may sa pasaheros ka. Amam na sino da di pasaheros nga inagaw na? asinaw. Ni kuanang ba? Kahit di na siguro kayat ate aglugan iti tricycle mo. Kit no amin na pasaheros, kit kayat na ti aglugan dito'y tricycle ka. Una, tapilpilito mida. Awan ti sabalya, pagluganan dagiti pasaheros, no saan lang ang di tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Hinton kwan, ireklamo da kakin ni kapitan. Gayam ko da ita, Kapitan Tuyang. Malaksid na kumpare. Kanayon ko pa patigwan. Papurlat ta kanyak da ita, kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talaga mo't amayat kagawad. Nila tataba nung ti mangipagpaga saan? Kaya't na nga ijay laang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa ngagmaneho kagawad. Di oray patayabag ti tricycle ko may alata. Ay saan agnervyusak ano kasta? Kung kunalaing, ngayon talaga nalaingak. Sige, tanay, asidagtan ti tailay. Ala, urayang kanto jay paradaan ay. Sakto mang bagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasayros ka. Ay, sana mabalay. Napaya sana mabalain. Siyak lang, di mabalay nga, parada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka, iti sa balya pagparadaam. Sana dito'y. Unay kaya. Maditikas ta ah. Mangbirog ka, iti paradaam. Saan nga dito'y? Iya, dayaw! Kapitana, adan ni kapitan dito'y balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Aglablabusan ni tataba daw. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka.
Di na mo kat apagparadaan iji paradamen. Ah, apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, aket sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga iji kanu adayaw. Ah. Iji kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalinda ito nga aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, Barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagawad. Apay, nagadumot ti tao dito barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamaw. Kino isumot ti ireklamaw. Ah, ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan tay bagayo ti reklamo yo. Mabayaga anak ah. Ay, katun ay ngamnas kan nga agpila kayaw. Huh, malipatak ton dagiti ibagak ko man. Ay, kat isurat mo ngamin Napanuga ka na sumangsango ka dagiti nagado ang nagreklamo. Kapitan! Adapay may isang nagreklamaw. Adapay? Asin na usay. Siyak, kapitan. Na! Agreklamo ka man! Una, kapitan. Agasim mga iti naramig kanya ni Tata ba daw? Nagalas. Adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay. Aging ga iti uday. Ala, dumgagak. Ala, denggem kapitan. Istorya account. Nakaad-ado dagiti nagreklamo. Reklamo da ni pari ba daw? Ay! Isu amin dagita nakalista dita a papel. Kita pa ni. Back to back. Back to back. Op. Na, kahit, anya nga iti reklamo dakan kwa na. Naduma-duma Iso paayabak man ni pari ba daw? Ne, Ni. adag tuk-tuk-tuk. Sige, tayo nakitaan. Ay. Da. Naimbangal daw mo maribanang. Kastamot kan ka, Kapitan. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Ay, agure ka man. Anyat karga dayta nagdakil amalukong nga awit mo, marituyag. Karnit baka, Kapitan. Na. Siyempre, imbaon nak ni Badung kaw. Padigwan ka kanaw. Ha! Agyaman akmaray. Thank you. Thank you. Si daem kano amin dayta, Kapitan. Kunan ni Badung kaw. Ha? Sige. Nagsaya atin ni pari ba daw? Nagsaya at ni kumparik Abadong kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kuana. Huwag nga raw. Napuno ti back to back ti papel. Iso amayat ti iigupam iti dayta si daan nga intednaken ka. Ay, sabali dayta sabali mat dayta reklamaw. Na. Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni pari badang. Nga uray pinadigwan nak itinamin adu adaras. Inibos mo mula, yung padiguking kasidan, paray. Uwan pare, inibus ko. Kurang pa Mala, padigwan kang tumanin, paray. Paray, mabalin ko, tayo gawin. Na, pa'y nga gawit ka. Kahit saan pa'y analpas titong tungan ta. Nalpasin, paray. Na, nalpasan nga. Gure ka. Ambam, nagadaw tinagreklamaw. Kontrakan ka, paray. Ay, bayam na kita, paray. Dulamin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singir mo, iti pasahay. Ay, isa na punto da ito, paray. Saan ka kanumit amang mangtid iti barya dagiti pasahiros? Olbod na kita nga agrik-reklamo, paray. Kaya na, saan ka kanupay amang mangtid iti discount? Kadagiti senior citizen. May sapay akin na olbod da ita. Hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya dagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti da ita, paray.
Ay pagsardengan kansan gagpasada. Ne, tapay ngay paray. Nagadaw, ti agireklamaw. Sana nasaya ti kasta paray. Ado ti linabsing mo. Paray, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Na! Namin ano nga minin paray? May sa... Dua... Talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwanak. Ha? Do agaramid kamitla iti maday. Aho? Ipatiliw kanto pa iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo na paray? Aho? Niya ka mo tin. Agbalbaliw akong paray. Ngita, Sana kung nga aramid iti sana nasayaan. apay nga tatabadong, time paradam mo tan ijiliko ng ti tricycle ka o di tricycle mau. Si kagayam tinakapila. Uy na, angin ko na ano agawang man ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan ni parinteng. Ay, una, ay narigat ti mapagungtan. Ada pa sa heros. Ingkay tuluday. Ay, sige tatabadong. Si kantumot tayo ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maurnos ti amin, di taparadaan nyo, saan ka ngaglabsing iti paglintagan? Sumurot ka iti umno apila. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan.